Sanibona nekwenza zonke indawo la zafinyelela khona lezigaba njengamatsha mina igama lami ngelapha nje umjozana ke umpromoter womculo wesintu bathi nje umkhangisi onohlozo beka nje namhlanje ngomhla ka-8 ku-August ku-2025 esikhona lapha ke ingoma kabani nje yacela simnika enze sha azokuba nje ebusuku arone senokuhloko kuhlukana ngidala manje izishe umkhangisa onohlozo aish Baba, khuluma igama lami nje kodwa inxaba le ndoda alihlekwa bheka nje ikhona nezinyathi nje-ke uhlala ukhala njalo featuring Masinga kanye nezinto hamba naye featuring Celebanene kanye nenye elokwenedlamdlama nje-ke ayicole indodakazi yakhe bathi bani nje ulonde kamtshali ithi nje inxaba le ndoda alihlekwa ngiyabonga.